ljudi, dobrodošli na novi video. Sada igramo Every Second game na Robloxu. I sada mogu da, kako staći, ovo ne mi je prvi put. Ovo mi je mnogo više put. Vidi koliko jumpova ovdje ima gore. On je izvesno, ja ne mogu da verujem. Šta imam? Evo ovdje ćemo ići na posljednji. Gdje sam? Evo tu. Ajde vidimo kako će testirati jump. Pa dobar je. Dobar je jump, samo što je mnogo visoko, ali nikako ne mogu da dođem tu. Evo ovdje. Skači. Gdje? Kako sam daleko otišao. Evo vidio sam stasao. Šta je ovo, vidi kakvo vreme. A vidi ove još veće. Ja pričam i ovdje sam pao. Ne. Šta mi je danas? Eto tako. Evo skačem. Sad bi došlo barem do 10.000 ovih vinova. To ne znam da je nemoguće, probat ću. Aj barem jedno ovo da skačem da završim video. Brže! Yes, uspio sam. Evo još 1 minutu i dobijem ovakvi poklon. 1.073.000 odlično. I ljudi, u sljedeći video ću igrati u Robloxu Doors. To je nemoguće da se prođe. Level 1000 i više. Ne mogu da bi kažem kako. Još malo 2 miliona. Codex subscribere. I eto smo. Evo to doći ovdje. Sekundi, ljudi. 5, 4, 3, 2, 1. Da vidimo šta. Znam, jedan vid ništa ne mi pomaže. Zašto se ovi, ama ja sakam ovo da vidim što je big verite. Da skačem, eto. Gdje, eno ovdje kraj, ovdje nema kraja. Oh my god, koliko je tu govon, ja niste ni svesni. Kako letim. Kako se ovo radi, bate? Mi se tako radi i pa ću ovdje. Tu, yes. Uspio sam. Koliko vino 800? Šta uradi, brat? Sad ću ove mnogo šta se lesnije. Ne, ovo blue je napornije, nego šta ne mogu da evo. Još 40 sekundi i novo, nešto. Ono sam preskačio levo od jedan jump ovi gdje su? Ok, gdje? Evo još sam preskačio od jedan jump. Koliko? 20 minula, nemoj da me zezaš.
Dobro. Evo, ući ćemo ovdje. Čokoladica. Šta je? Kao u svemir sam, vidi. U svemir sam, ljudi. U svemir sam. Aj paše, bože. Ljudi, znate kad imate ovako neke jumpove mnogo više ovdje dok dođete do ovome, ovako promašio sam, ovako state, pa čekaj, ovdje ovako, ovdje skačiti i onda vi on leti kao svemir. Vidite šta to izgleda? Evo sad ću pasti. Aj neki od ovih, nekoj da imaju nam za vrence. Pa dodam za prijatelj. Evo, ovo dodam. Svi ću dodati. Ja sam ovaj friend. Oh my god, koliko ima. Evo sam, tu sam. Ajmo sad izaći. Zaboravio sam da se izađe. Evo ga, ovdje liv. Šta se u vas... nisam ništa ukasio. Ok. Oh my god, moj prijatelj je u ovoj igri. Samo da ga pronađem. Ljudi, sad znam gdje. Evo ga tu. Gdje si, brate? Da sam te preskačio, mislim. Padni dole, padni dole. Padni dole. Gdje si? Ove si? I ja 1.000.000 mogu da skačem, a ti ne možeš. Ja mogu cijelo ovo da pređem, what the fuck. Nisam uspio. Evo, vidite. Ovdje ja ću povratiti ovdje. Ne znam šta je ovo. Vidio sam to ovo cijelo preskaču. Vidi miju. Vidio sam ga. Šta je skačio pored mene onamo visoko. Sad ću ga stići, ljudi. Eno ga po... Ćao, čao. I pre sam imao ovakvih 10 miliona, 12, 13. Ljudi, to bi bio to za ovaj video. Nadamo se da ste uživali. Ako jeste, opalite like i subscribe. Se vidimo u sljedećem videu. Ćao.